اس کرو امام سلام اس کرو امام کلام مگر آزادارو کیا کرو دپان اخ تختی اخ انیک اخ پوٹ اخ انیک ات پہ تھوک امام کاظم تھوک ات پہ امام کاظم تھوک ات پہ یم کیا ونان دپان اے شیعو اے رافضیو یہ نہ تہ خیال گژھو تہند امام آو مارن یا گو پنی قضا یا گو پنی قضا کوت نیو قضا دارو کوت نیو تھوک بغداد کس قتلس پہ تھوک بغداد کس قتلس پہ کتن دہن ترین دہن ہارون کیا ونان ہارون کس پام دیوان امام کاظمس کس پام دیوان دپنس یا امام ژے پتہ ژٕ دولک ترین دہن ژے پتہ ژے کیازِ دولن ترین دہن تکیازِ ژے ڈولی ترین دہن کربلاس من زیادہ امام حسین بالخصوص سلطان الذاکرین حاجی غلام مصطفیٰ صوفی صاحب نے ناؤ بحرمت ثواب الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين شان محمد وآل محمد آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له وليا من الظل وكبره تكبيرا صل على محمد وآل محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي أرواحنا لهم فداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال إمام هادي في زيارة جامع كبيرة أنتم صراط الأقوم وسبيل الأعظم والشهداء دار الفناء بر محمد وآل محمد صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد عظمت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا باقصر اللهم صل على محمد وآل محمد حاضرین کرام قدر بزرگان محترم عزاداران سید الشہداء ماتم داران خیر النساء پروردگار عالمین کرن سونی عبادت قبول
پروردگار عالمین مودنائن اس کن غمس من سوائے غم سید الشہداء اس نش روزن روزی جناب فاطمہ زہرا آز یس یہ مجلس چھ باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام خدایا واریا چھ حاجات من واریا چھ مریض واریا چھ بیمار دار خدایا بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خدایا پرت کن سیدس مومنین اسلمان کر پنی دوا خانک دوا عطا امن کر شفاء کامل عطا خدایا سن دینی و دنیای حاجات ہا روا عزیزانی گرامی اول چھ من مجالسن ہم تازیدار آغا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج تمیز جناب سندس محضر اسمان چیز عرض تسلیت پیش کران امامت چواریا وسیع موضوع اگر انسان ات پہ کلام کر یہ گھس واریا طویل و اگر انسان امامت عظمت آسہ زانن یہ گھس پرن زیارت جامع کبیرہ زیارت جامع کبیرہ چھ امام ہادی علیہ السلام اخ زیارت اکہ شیسن خاطر سو زیارت جامع کبیرہ یتمس تمام صفات ائمہ معصومین علیہ السلام بیان کران امسال زیارت جامع مز گۄڈنیُک جملہ چھ پران تتھ مز ونان السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن رسالہ و مختلف الملائکہ اس مختلف الملائکہ امیک تشریح یل کران چھ دپان یہ سہ گر اہل بیت طاہرین علیہ السلام سہ گر یت مز دہس راتس ملائک یوان تو گژھان یت گرس مز نزول ملائکہ ات گرس مز ملائک نازل گژھان حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ونان دپان یم سات مے باسان اوس مے چھ پنس مرتبس مز ہریر کرن میں پنس عظمتس مز ہریر کرن بہ کیا اوسس کران بہ اوسس گژھان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سندس دروازس پہ یم سات بہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سندس دروازس پہ اوسس گژھان بہ کیا اوسس کران جناب جبرائیل ونان دپان بہ اوسس اتھ دروازس دِوان جاڈو بہ اوسس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سندس دروازس دِوان ڈون پھش بہ اوسس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سندس دروازس ڈوان پروردگار عالمین اوس میٲنِس مرتبس منٛز اضافہٕ کران ملائک آرزو کران دپان ٲسۍ رِژھا دروازس پٮ۪ٹھ گژھٕنۍ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل 6 رٮ۪تن یم سات مسجد نبی کن گژھان اوس پنن یہ دست مبارک اوس یتھ سینے مبارکس پہ تھاوان ات دروازس کن اوس نظر کران ات دروازس کن نظر کرت کیا اوس کران السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن رسالہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھ ہاوان امی دروازک عظمت امی دروازک مرتبہ کمی دروازک یا پروردگار عالمین جناب جبرائیل سنان جبرائیل بوز اس صادر تل کم چھ جناب جبرائیل حدیث قصص من جناب پروردگار عالمین دنس بوز اس صادر تل کم چھ جبرائیل گۄڈنیُک جملہ بیان کران جناب پروردگار عالمین دنس ہم فاطمہ و ابوها و بالوها و بنوها دنس جبرائیل بوز کا صادر تل کم چھ دنس صادر تل جناب فاطمہ زہرا بیچ ام سند شوہر نامدار جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیچ ام سند باب جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچ ام سند ذلول گبر امام حسن مجتبی امام حسین علیہ السلام محمد جناب جبرائیل آرزو کران یلی خداوند کریمن اہز مرتب تو بلندی ہو جناب جبرائیل آرزو کران خدای میں دی اجازت بچ وتا ساتھ دیتا بچ وتا گرس مز پروردگار عالمین امس اجازت دیوان مگر دپنس جبرائیل یتھے کن مگس کیا یتھی ات دروازس پہ واتک
یتھی ات دروازس پہ وات میانہ طرف ون میس حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بی ونس درود یتھی توف یت یور گھو گۄڈنیتھ کیا کر یتھی درواز تھز دپ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا مند کریمن سوزی توف کس توف سوزن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اچھن اکوئی دیتمت کیم بلکہ اچھن 14 رہنما حوالہ کرمت یمن مز گۄڈنیُک جناب پیغمبر خدا آخری جناب امام محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ علماء بیان کرا دپان دۄن جایَن تاریخ بیان کرا دپان یا 40,000 ملک نہ 70,000 ملک یم کوت وسان ام وسان ات گرس پہ صبح وسان شامن ون ون تھی کھسو بہ پرارن برابر روز قیامت تام دپان خدایا میلن اسہ اکہ لٹہ فرصت اس وسو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سندس گرس پہ اس وسو روزے جناب حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام پہ مگر اس پہ کوتا خدا بند کریمن لطف کورمت یمے سات یژھو تمے سات کرو امام حسین مجلس برگزار تمے سات کرو توسل حضرت امام حسین علیہ السلام ملائک آرزو کران کاش اس میل ہے بی موقع اس گژھو امام حسین علیہ السلام سندس روزس پہ عالم دین یم پانوین دوست دپان یتھی یم پانوین دوست دپان یمو کور اک دۄہ عہد دپس اگر کانٛہہ انسان مر اگر اس مز کانٛہہ برونٹھے مر یہ گژھِ مےٚ خوابس منٛز یُن اکھ عالم دین گزریو أمس آو خوابس منٛز بیاکھ عالم دین یہ وچھم بڑ خوش خوشحال یہ وچھم بڑ خوش دپنس ژٕ کیٛازِ چھُکھ خوش دپنس مےٚ چھُس یتھ قبرِ منٛز تہِ خوش مگر بہٕ چھُس ونان خدایا اگر مےٚ ژٕ اکہِ لٹہِ دِہکھ بیٚیہِ مۄہلت بہٕ گژھٕ ہا بیٚیہِ اکہِ لٹہِ دُنیاہس منٛز دپنس ژٕ کیٛاہ کرہکھ تتہِ یہ عالم دین پننس دوستس ونان ژٕ بناوہکھ مدرس دپنس نہ ژٕ کرہکھ طالب علمن پرورش دپنس نہ ژٕ پرناوہکھ طالب علمن دپنس نہ دپنس تیٚلہِ دپنس اکہِ لٹہِ ہٮ۪مہٕ ہا بہٕ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ نامہِ امام حسین علیہ السلام آج یمس امام سند خاطر جمع گمت امس امامس اخ لقب باب الحوائج باب الحوائج باب ونان دروازس حوائج مطلب گو حاجتن ہند دروازہ یت مجلس مز آمت گوڑے نیت کرت گھن مے کمس امامس آز گھن سمکھن اگر صبح پہ شام تام تو یت مجلس مز روزک امس مومنس روزیا کم پریشانی امس روزیا کم قسمک دود درد ٹھیک ونکن پروردگار عالمین حاجت دروازہ حوالہ کورمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ٹھیک باقین دروازن پہ گھن ٹھیک اکوئی دروازہ دیتمت جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یت دروازس تم وونمت انا مدینۃ العلم وعلی اگر امس امام سن سیرت یہ بیان کرنا واریا ٹائم گھر زور جملہ کر بہت تہندس خدمتس من عرض امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیاکھ لقب کاظم بہت رات ایک جائے تتہ کور مے یہ عرض تہندس خدمتس من کر عرض کاظم مطلب گو سُہ تمس انسانس ونان کاظم الرحمن الرحیم والقاظمین الغیظ وعافینا من الناس واللہ یحب المحسنین تم لوگ یم پنس ات غصس پہ کنٹرول کران کنٹرول یوت نہ کی بلکہ تم پتہ لکن عفو تہ کران تم پتہ لکن درگزر تہ کران خدا مند کریم ونان یم انسان لکن درگزر کران تمن سۭتۍ چھُس بہٕ محبت کران تمن سۭتۍ چھُس بہٕ محبت کران پٔرِو امام کاظم علیہ السلام سُنٛد زندگی نامہ پٔرِو امام سٕنٛز صورت کمن کمن جاین کوٚر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پننس اتھ غصس پٮ۪ٹھ کنٹرول امام کاظم علیہ السلام سٕنٛز سیرت گۄڈنیتھ ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ یِوان لبنہٕ عبادت اہل سنت والجماعت بڑ مفتی بڑ علماء بیان کران دپان یم سات امام کاظم علیہ السلام سندس دورس من امس عبادت گزار بند وچھن امس خدا مند کریم سند فرمان بردار بند وچھن کہیں
دویم امام سن خصوصیت دویم کیا اس امام کاظم علیہ السلام کران یہ اس لکن دیوان اکار بکار لکن اس اکار بکار یوان یس تہ کانٛہہ مشکلہ اوس تس اوس یوان امام بکار ذاکر صٲبن تھٲینس خداوندی کریم سلامت یم آسان اکثر یم مجلس مجھ مرثی مصر پران سنے شانن رز کمس کم سند خاطر کم سند خاطر امیر المومنین اس راتس ایمے معصومین علیہ السلام رویشی شعبہ اس طریقہ اس یہ راتس آسان پھیران کانٛہہ مسافرہ ما کُنہِ جایہِ پیومُت کانٛہہ غریبہ ما کُنہِ جایہِ پیومُت کانٛہہ بوچھتا ما کُنہِ جایہِ پیومُت پانہٕ روزان فاقے مگر أمِس نہٕ فاقہٕ تھاوان پانہٕ سختی برداشت کران مگر أکِس مسلمان سٕنٛز أکِس مومن سٕنٛز سختی نہٕ برداشت کران امام کاظم علیہ السلام بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن کانٛہہ سٲیِل یِوان اوس امام کاظم علیہ السلام یہِ کیٛاہ اوس کران امام یہِ اوس أمِس سٲیلس ونان ژٕ مہٕ ون زبٲنۍ سۭتۍ پنُن حاجات ژٕ لیکھ کاغذس پٮ۪ٹھ ژٕ لیکھ کاغذس پٮ۪ٹھ پتہٕ اوس یہِ سٲیِل تراوان یہِ کاغذ برونٛہہ کنہِ امام اوس وٕچھان أمِس سٲیلس کیٛاہ چھُ ضروٗرت امام نیران پتہٕ بیٚیِس کمرس منٛز پتہٕ تراوان پردٕ پانہٕ روزان پردس پٔتۍ کِنۍ دستہِ مُبارک کڑان امہِ سۭتۍ دِوان أمِس یہِ حاجات دپان امامس آو سوال کرنے یا امام ژٕ کیٛازِ چھُکھ أمِس سٲلس یِتھ کٔنۍ دِوان دوٚپمس ییٚمہِ ساتہٕ انسان کانٛہہ چیٖز چھُنہ منگان أمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ چھِ شرمندگی آسان بہٕ چھُس نہٕ یہِ برداشت کران بہٕ چھُس نہٕ یہِ برداشت کران ترٛیٚیِم چیٖز کیٛاہ اوس امامس امامس اوس عفو در گزشت کاظم اوس نہ ناو یُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ عفو کران ؤصیت کران امام رضا علیہ السلامس پننٮ۪ن فرزندن کران ؤصیت تاریخس مز اگر تُہۍ وٕچھِو یُس امام کاظم علیہ السلام امام کاظم علیہ السلام چھُ سُہ امام ییٚمِس امامس زیادٕ اولاد ٲسۍ ییٚمِس زیادٕ اولاد ٲسۍ أکِس جایہِ تاریخ کران 17 اولاد ٲسۍ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 17 اولاد یِمن ؤصیت کران دوٚپنکھ میانیو نوٗری دیٖدو تۄہہِ چھُو پتہ کِتھ کٔنۍ چھُ انسان سُنٛد یہِ عُذر آسان قبوٗل کرُن کِتھ کٔنۍ چھُ آسان انسانس عفو کرُن دوٚپنس اگر تۄہہِ یتھ کنس منٛز کانٛہہ انسان بدگویی بنیو پتہٕ یی کھوورِس کنس منٛز پتہٕ منگی معٲفی امام رضا پننٮ۪ن اولادن ونان دوٚپنس یہِ تھٲیزیو نہٕ تُہۍ معاف کران امام کاظم علیہ السلام سُنٛد سخاوت امام کاظم علیہ السلام سُنٛد علم امام کاظم علیہ السلام سُنٛد حلم امام کاظم علیہ السلام سٕنٛز بُردُبٲری امام کاظم علیہ السلامس کم لقب دِتۍ پروردگار عالمیٖنن امام کاظم علیہ السلامس لہذا عزیزانی گرامی اکھ جملہٕ تِکیازِ مومنیٖنن چھُ تبرُکات کڑُن آز چھُ اسہِ أمِس غریٖب سُنٛد جناز تہِ کڑُن یُس امام کاظم علیہ السلام آزادارو دپان أمِس اوس صحابی اکھ أمِس اوس ناو صفوان جمال چھِ تٔمِس ونان یُس اوٗنٹ اوس رچھان صفوان کیٛاہ اوس یہِ اوس تتھ زمانس منٛز یِوان بوٚڑ بارٕ یعنی أمِس ٲسۍ واریاہ اوٗنٹ یہِ کیٛاہ اوس کران یہ اوس کران کٲم ییٚمہِ ساتہٕ حجُک موسم اوس واتان حجُک زمان اوس واتان یہ اوس یِم پنٕنۍ اوٗنٹ دِوان ہارون رشیٖدس ٲسۍ دِوان یہِ کِرایہِ پٮ۪ٹھ امام کاظم علیہ السلام گوٚو أمِس اکہِ دۄہ دوٚپنس صفوان دوٚپنس آگہٕ میانہِ فرمٲیِو دوٚپنس تمام خوٗبی چھے ژےٚ بہتر مگر اکھ چھے ژےٚ نۄقُص صفوان اوسُس دوٚپنس آگہٕ میانہِ لٔگی حظ میٲنۍ مول موج فدا کُس چیٖز چھُ مےٚ نۄقُص دوٚپنس اکھ چیٖز چھُے ژےٚ نۄقُص یہِ ژٕ چھُکھ أمِس ہارونس دِوان یِم اوٗنٹ ژٕ چھُکھ أمِس اوٗنٹ دِوان کِرایہِ پٮ۪ٹھ صفوان اوسُس دوٚپنس مولا بہٕ نہ چھُس نہٕ پانہٕ یِمن اوٗنٹن سۭتۍ گژھان بہٕ نہ چھُس نہٕ گژھان کینٛہہ بہٕ چھُس سوزان غلام دوٚپنس صفوان ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ أمِس یِم اوٗنٹ چھُکھ دِوان آیا یہِ چھے ژےٚ گۄڈے یِمن اوٗنٹن ہٕنٛز کِراے دِوان کِنہٕ اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ یہِ حجہِ پتہٕ واپس چھُ یِوان صفوان دوٚپنس آگہٕ مےٚ نہ یہِ چھُ مےٚ تیٚلہِ دِوان کِراے ییٚلہِ یہِ اوٗنٹ اَمہِ حجہِ پتہٕ واپس دوٚپنس ژٕ کیٛاہ چھُکھ ییٖتِس کالس کران دوٚپنس بہٕ چھُس ژوٗرِ ژھیٚپِتھ دعا منگان خۄدایا یہِ أنزٮ۪ن صحیح سلامت واپس تاکہِ میٲنۍ کِراے گٔژھ مےٚ واپس دوٚپنس صفوان ژےٚ چھی نہ بوٗزمُت یُس انسانس یتھ دُنیاہس منٛز ییٚمہِ سُنٛد محبت آسہِ پگاہ روزِ قیامتُک دۄہ تُلہِ پروردگار عالمہِ تٔمِس تٔمۍ سٕے سۭتۍ اگر ژٕ وۄتھکھ ہارون رشیٖدس سۭتۍ ہارون رشیٖد سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ نارِ جہنم لہذا بہٕ چھُس نہٕ یژھان میون مُخلص چھُ گوٚژھ پگاہ نارِ جہنمس منٛز گژھُن گوٚو ییٚمِس انسانس یتھ دُنیاہس منٛز اگر اسہِ دامنس تھپھ چھِ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سۭتۍ پگاہ روزِ قیامتُک دۄہ تُلہِ پروردگار عالمیٖنس أمۍ سٕے سۭتۍ
اگر اس یہ دنیا من دامن روٹمت حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ٲخرتس من گھو انشاءاللہ رحمان سہ رک امام امس ونان دپان ہارون ام کیا کور صفوان جمالن کیا کور ام ژھنۍ صبحس تمام اونٹ کٔڑِتھ دپان یُس نہٕ مےٚ کار میٲنِس آگس پسند آسہِ مےٚ کیٛاہ کرُن تتھ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ پنُن وقتُک امام ناراض آسہِ مےٚ کیٛاہ کرُن تتھ دپان یہ خبر گئی ہارون رشیدس ہارون رشید اوٚنُن صفوان بُلٲیِتھ دوٚپنس صفوان بوٗزُن ژےٚ چھِ اونٹ کٔڑمٕتۍ دوٚپنس آ دوٚپنس کیٛازِ دوٚپنس بہٕ چھُس وۄنۍ بُزرگ توے بہٕ چھُس نہٕ یِمن پوشان وۄنۍ مےٚ چھُ پاے ژےٚ کٔمۍ سٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ کٕنِتھ یِم مےٚ چھُ پاے ژےٚ کٔمۍ سٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ کٕنِتھ یِم دوٚیِم علی ابن یقطین علی ابن یقطین اوس ہارون سٕنٛدسٕے دربارس منٛز مُلازمت کران مگر ژوٗرِ ژوٗرِ اوس گژھان امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام امام کاظم اوس أمِس ونان علی ژٕ روز أتھۍ جایہِ تِکیازِ چون اتھ جایہِ روزُن چھُ میانٮ۪ن شین میانٮ۪ن محبن چھِ امہِ سۭتۍ سہوٗلیت واتان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہارون رشید أمِس تحفہٕ اوس دِوان یہِ اوس یِم تحفہٕ انان جنابِ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام امام کاظم کیٛاہ اوس ونان یہِ اوس دِوان یِمن غریٖب غربات یِم پنٕنۍ یِم محب اوس یِمن اوس یہِ بٲگراوان دپان اَسہِ دیُت ہارون رشیدن بہتریٖن جامہٕ أمِس علی ابن یقطینس دپان یُتھُے أمۍ یہِ جامہٕ کیٛاہ کوٚرُن أمۍ اوٚن یہِ جناب امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام امامن رٔٹۍ یِم تحفہٕ مگر یہِ جامہٕ روٚٹنس نہٕ دوٚپنس علی یہِ جامہٕ نہِ واپس دوٚپنس آگے میانہِ کیٛازِ دوٚپنس اکہِ دۄہ یی یہِ جامہٕ بکار اکہِ دۄہ یی یہِ جامہٕ بکار تاریخ بیان کران دپان یُتھُے ہارونس گوٚو پیغام دوٚپس ہارون یُس یہِ علی ابن یقطین چھِ یہِ چھِ ژوٗرِ ژوٗرِ آسان امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلامس سۭتۍ ارتباطاتٕے یوت نہٕ کینٛہہ بلکہِ یِم ژٕ تحفہٕ أمِس دِوان چھُکھ یہِ چھِ یِم دِوان امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ بلکہِ یُس ژےٚ بہتریٖن جامہٕ أمِس دیُتمُت چھُ سُہ جامہٕ تہِ چھُ دیُتمُت أمۍ امام کاظم علیہ وسلام دپان علی ابن یقطین اوٚن بُلٲیِتھ ہارون رشیدن ییٚمہِ ساتہٕ ہارون رشیدن یہِ بُلٲیِتھ اوٚن دوٚپنس علی ابن یقطین مےٚ بوٗز ژٕ چھُکھ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلامس سۭتۍ ارتباط تھاوان دوٚپنس آ دوٚپنس ژےٚ چھُیا جامہٕ دیُتمُت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلامس دوٚپنس نہ دوٚپنس سُہ جامہٕ کر پیش علی ابن یقطین گوٚو أمۍ اوٚن یہِ جامہٕ دیُتُن ہارون علی ابن یقطین ونان دوٚپنس آگہٕ میانہِ ژےٚ کۭژاہ بصیرت چھِ لگی میون اولاد فدا ات بصیرتس ژےٚ پاے میٲنِس غلامس میٲنِس عزیزس کمہِ ساتہٕ پیٚیہِ امِچ جامٕچ ضروٗرت لہذا یہِ جامہٕ روٚٹُس نہٕ ژےٚ کِہینۍ تہِ امہِ سۭتۍ ہارون رشیدس آو اکھ شخصا دوٚپنس ہارون أکِس مُلکس منٛز کتہِ چھِ زٕ بادشاہ آسان دوٚپنس مےٚ ورٲے کُس چھُ بادشاہ مےٚ ورٲے کتھ چھےٚ سلطنت مےٚ ورٲے کتھ چھِ ییٚتہِ حکوٗمت دوٚپنس ژےٚ ورٲے چھِ حکوٗمت جناب امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام دوٚپنس اچھا دپان یِہوے بنیو سبب عزادارو یِہوے بنیو سبب ہارونس گوٚو نہٕ یہِ برداشت کِہینۍ ہارونس گوٚو نہٕ یہِ برداشت کِہینۍ دوٚپُن اگر میٲنِس تاج تختس کانٛہہ پلٹایہِ سُہ چھُ جناب فاطمہ زہرا سُنٛد اولاد جناب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کیٛاہ کوٚرُن ہارونن کیٛاہ کوٚرُن عزادارو ہارونن کیٛاہ کوٚرُن دپان یِہوے امام یہِ تھووُن زندانس منٛز کۭتِس کالس عزادارو کۭتِس کالس تھووُن زندانس منٛز دپان تاریخ لیکھان دپان 7 ؤرین دپان نہ 7 ؤرین نہٕ 14 ؤرین کتھ زندانس منٛز زیارت نامہٕ چھُنہ امام کاظم سُنٛد اتھ چھُ اکھ لفظ تتھ چھِ ونان متامیر کیٛاہ گوٚو عزادارو اگر اتھ جملس کرو نہ تشریح یہِ گوٚو سیاہ چاہ گوٚو یتھ منٛز نہ امام ہٮ۪کان پتھر بِہِتھ نہ امام ہٮ۪کان تھوٚد ؤتھِتھ نہ امام ہٮ۪کان واش کٔڑِتھ نہ امام ہٮ۪کان دٔچھِنۍ کھووُر وٕچھِتھ امام کیٛاہ کرن عزادارو امام کیٛاہ ونان دپان یُتھُے اتھ زندانس منٛز تھووُکھ نہ امام کاظم امامن کوٚر گۄڈنیتھٕے شُکر الحمدُاللہ ربِ العالمیٖن دوٚپنس خۄدایا شُکر ٲسۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ مےٚ میلہِ وۄنۍ بہتریٖن موقعہٕ عبادت کرنہٕ خٲطرٕ 4 زندان بند بدلٲیِکھ نہ خۄدا تھٲینو سلامت سانٮ۪ن ذٲکِر صٲبن یِم چھِنہ ونان کوتاہ ظُلم آو کرنہٕ امامس کوتاہ ظُلم آو کرنہٕ ہارونن کیٛاہ ووٚنُکھ دوٚپنکھ منٛزٕ باغ تھٲیُن یہِ نہ منٛزٕ باغ تھٲیُن کیٛازِ تھٲیِو نہٕ منٛزٕ باغ اَسہِ حظ چھُ بدلہٕ ہیوٚن جناب امیر المومنیٖنس اَسہِ چھُ بدلہٕ ہیوٚن جناب فاطمہ زہرا بدلہٕ ہیوٗس عزادارو کیٛاہ کران رٲوی بیان کران دپان 4 زندان بند ییٚلہِ أنِکھ امام کیٛاہ کران دپان اتھ بغدادس منٛز ٲس اکھ فاشیا زٔنۍ دپان یہِ تہِ أنِکھ یہِ کمہِ خٲطرٕ أنِکھ دوٚپُکھ یہِ کرِ امامس
अजियत यह कर इमामस अजियत मगर युथी यम क्या वुचान जिंदान पान अत वुचान मर्द खुदायस सिर्फ सजदस बहन खुदाय सं जिक्र करा खुदाय सं तस्बीह करा दपान पानो यह कत करान करो अमिस अजियत करो दपान तान क्या तान ओनुक यहूदा यमिस नाव सिंधी बिन शाहिक आजादारो इमाम काजिम सिंधो गुलामो एम कोता जुल्म कोर जुल्म क्या करो दपा ये क्या बनान इमाम दुआ करान इमाम अत तुलान दस खुदाया या दि मे यम जिंदान मज आजादी नत दि मे मौत मे छन वो तहमुल बस बर्दाश्त करान आजादारो दपन बस बर्दाश्त करान तारीख लिखान 30 रजबाल जहर दिन 30 रजबाल जहर दिन नमन दोन दोन हालात यह जान पान इमाम काजिम इन दोन दोन हालात मगर आजादारो युथी 50 वोत ना दपा ऐलान गो क्या ऐलान गो दपक इन अत जुम्न तारीख थे कन वना दपा इन राफिजियन वनु आज पन्निस इमाम सुन मुलाकात कर राफिजियन वनु आज इमाम वुचन आजादारो सारी 2000 आय ना दपक 14 वरी गई असना वुचन आग असना वुचन इमाम आज करो इमाम सुन मुलाकात क्या करान इन 2000 दपक अगर इमाम नेरी करो इमाम सलाम कलाम मगर आजादारो क्या करुक दपन तख्ती पोट थोक इमाम काजिम थोक इमाम काजिम थोक क्या वनान दपान शियो राफिजियो ये ख्याल गो तुद इमाम आव मारन या गो पन्ने कजा कोत न्यू कजा दारो कोत न्यू थोक बगदाद किस कतलस पे कतन दोहन 3 दोहन हारून क्या वनान हारून को पाम दिवान इमाम काजिम को पाम दिवान दपनस या इमाम चे पता चे डोलक 3 दोहन चे पता चे डोलन 3 दोहन चे डोले 3 दोहन करबलास में ज्यादा इमाम हुसैन आजादारो थोक इमाम नाज़रीन थोक इमाम यम क्या करान 2000 बयान दपान अगर इमाम गम 14 वरी कैद खानस मज इमाम सुन बदन क्या संगीत इमाम सुनिस बदनस क्या गोबर दपान तान अगर 2000 दमस यह जाम तुलो थोद आजादारो युथी जाम आव ना थो तुल अत जंजीर गमच पुस्तखान से पाइवस जंजीर गमच पुस्तखान से पाइवस जंजीर गमच बंद 3 दोहन डोलान अत बगदाद किस कदलस पे इमाम काजिम शायद हजरत ज़हरा मा वोतस दमस मान लोल गुमरा मे आदत बाच से मान गुमरा बाच से अक दो जब्राइल एम क्या वो दमन ज़हरा कद कुतल हुसैन करबला बादराई सही आज क्या जब्राइल दमन ज़हरा इमाम की डोलान अत बगदाद किस कदलस पे दमस गोबर मानी मगर क्या वने चोन बदन सलिम क्या बदनस पे सर क्या बदनस पे लिबा मगर बाबू सही तथ अकिस बदनस पे मत सर मत लिबास मत सर दमस गुमरा मगर तो सही सलिम बाबू तो किस बदनस पे बोस की मान गोबर ये बदन किस जमीन पे अर्जस पे पीरन नाजन कानन मत अवेजान गोबर या ज़हरा यह कुछ बदन दपन ये रोज शुरा करबला मे क्या वुच बार गुमुत इमाम हुसैन बदन अल्लाह लानतुल्लाह
मगर क्या लोग मजलूम बोदरो